Alright mga kasin, sagudayan ng tisura ti pakasaritan, ti pariko ti biyag ni Amanda Ken Palito. Dear Kasi. Sakmay man ti amin, ikat idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi di Tanemars Studio. Stameten kadigiti padak nga agbibuya ken dumdumngeg nang runa kadigiti na ayat uneng sponsor show. Naawis met tirik naming agasawa nga mangbinglay ti pakasaritaan mi ti biag nang runa ita nga agda mga adda parikot mi ngamin ket kayat mi ti pabalakadan. Tay naramid mi ti aminen kasinyo ngem kaslaawan ti epekto na. Kasla saan nga umepekto. Padas mi manteg pabalakad kada kayo ko naming agasawa. Ilinged daklatan itinagan nga Amanda no pay duwa kami ti akin surat daytoy ket syaklatan ti kaslag timtimek nga mangisalsalaysay ti pakasaritaan mi. Nabiit kami pay nga agasawa kini Palito kasinyong. Ngem sipud idi agar arem paylayang ni Palito kanyak. Impakitan ni nanang ti panagkedked na. Ti panang supyat na. Iti anyaman nga relasyon mi ken ni Palito. Saan kami peng agkarelasyon hindi ket supyaten nan. Anya to lakit din, hindi maamuan na nga. Kadagupan, kadakwada nga nagarem kanyak. Ni Palito, ti inaklon ko, ken iso ti inayat ko kasinyong. No apay nga saan na kayat ni nanang, ni Palito, nga iso ti makarelasyon ko, nga iso ti maasawak, nga iso ti manugangan na. Ngamin ket para ken ni nanang, ket mamirmiraot laeng ni Palito. Gabuta man nalo ni Suna. Gabuta ulil ademang, gabuta saan met nga nakaadal, gabuta basit laeng ti balayda. At ikamin kayat ni nanang idi para kanya kasinyong kadateya adaan iti natalga da trabaho wenno aggapo iti adda mabalin na pamilya. No saan dati profesional ta iso kanot maibagay kanyak iso kanot maibagay iti kinapusaksak ko saan ket akas kini Palito nga may salaeng nga agkarkaramot iti dagawin o pitak. No apay met akinayat ko ni Palito kasinyong ket alagat saan mo ta paatiw no kinataer mo ti pagsasaritaan no pay saan nga kas kapudaw dagiti do mga nagarem kanya kas kakinis ti kudil da ngamin ket kanayon nga mainitan at agtaltalon nga rod angem no maaruatan ni Palito ket talaga nga makunamot isot kataeran kadakwada. Saan met nga iso ti kabaknangan kadakwada kasinyong saan mat nga marigrigat ni Palito? No pay manalon nga kunada angem adamad bukod na nga daga nga tinawid na kadagiti dadakkel na nga iso ti taltalunen na. Nagaget ni Palito kasinyo nga saan lang iti panagtalon ti ammo na nga pagsapulan, ammo na pay tagtaraken ti dingwen, nalaing peng agluto, nalaing peng agkalap iti kan, iti karayan, iti waig. Ora iti baybay, adu ti talento na, adu ti ammo na, nga pamatauda iti kwarta. Nga nugit kita kuman ni Palito, sakit nakabasbasit ti balayda nga, dati daan na balayda nga, tinawid namot kadagiti naganak ken kuana. No saan mo nga ammo ni Palito, kat saan mo ti ibagam ken kuana, kat talaga nga mamirmiraot, talaga nga nakurapay. Angem ti di ammo ti kaaduan, kas kumaken ni nanang, ket nalaing agsalukag ni Palito ken nalaing agsalimot-met nalaing agurnong iti kwarta
Ngano saan nga nasisita, no, saan nga naskin nga gatangin na kat saan nagatangin. Kaya di dinamag kuno apay nga kasi ti pa nagbiag na. Ibaga na kanya kiti nga isagsaganaan na kano ti agbalinto nga pamilya na. Ket dayta ti maysa nga nakalunag ti riknak, nakatnagan ti riknak ken kuana. Angem ti makadakes idi ta injayan ni Palito ti panagkalay sami ad-addan ti panagprotesta ni Nanang. Anya ti kulam. Palito. Ay Amanda. Nabayag nga ibagakeng ka. Nanang, dinggin nyo pa lang amin ni Palito ah. Ay basta jakayat. Ibagakeng kan jakayat. Dawatem ti bendisyon ko. Iti panagkalay sayo iti anak ko. Idinto nga nabayag nga ibagbagakeng kan Palito. Oy jakayat ti kasking ka para iti anak ko. Ay no saan nyo lang impilit talaga nga awan ti maramida ko. Ay saan kung tupulos nga iti bendisyon ko kada kayo. Nanang, ikanyo ko mamati gundaway ni Palito nga mangipaniknek kada kayo nga iso na kita. Ay saan? Nga anda ti kahit mo saan nga iso tinaikarya para king ka. Ay na, agbabawi kan tulaeng Amanda. Nanang, saan ko to nga paayan ti anak yo? Ited ko ti amin nga pagragsakan na. Ay pagragsakan ay sabali nga pagragsakan ti ambom. Pagragsakan ka di dayta. Ha? Sa dinunto ti pangibalayam ti anak ko. Ibalay mo nga nakabasbaset. Nanang. Ay na. Kasano nga rodan no, kaanak kayo. Di ba kakaasin to di kadi apugok. Pag yan andan to, iti balay yung akaslamalmar po ugen. Nanang, adamot planok nga mang padakkel ti balay ko. Ay, pangalaam ko ma, kat agtaltalon ka laang. Nanang, bukod na maditi talon na, bukod na tay talon na, nga tinawid na, ang nakabasbasit lang adaga. Kumaano sa bali ti, di ka taka sa bali kuma. Ekta-ektarya ti taltalunan da. Kasi ati pakiasawa, Amanda. Angim nanang, ipatpatig ko unay-unay ni Palito. Ay, napatig-patig saan nga importante dahi taitan. Amo matirigat tibiyag tayo, Amanda. Nasapa ka nga naulila iti ama. Iso nga kakaasyak ka nang isakad ti panagbiag ta. Iso nga nga marigrigat ta nga ita. Saka pala makiasawa iti padat nga marigrigat. Nanang, saan ko ito ipalubos nga agtali na iti kinarigat ti biyag ti tayo, ti pamilya tayo. Kaya't ko nga balinto nga naduras ti pamilya mi kin ni Amanda. Naduras? Kasano ko mga naduras? Ay, agar-ara paap ka kade, ha? Agar-ara agtagtaga-inip ka si Kapalito. Adda ka di. Alaman, mangibaga ka man kanyak ti kasking ka nga agtaltalon laeng. Nga bimak nang. Adumat ti bimak nang gaboy ti panagtalon, nanang. Ay, saan nakawawagan ti nanang? Kasti ko na. Saan yun tupulos nga? Namnamaan ti bendisyon ko iti panagkalay sayo. Iso nga sika, Amanda. Itatana sa papay, agpanu-panunot ka anak ko. Tapos saan kanto agbabawi ka, maudyanan na. Pasensyakan ka ni nanang ko, Palitong. Mawatak, suna, Amanda. Gagangay lang iti may nga naganak. Nga kasi ti reaksyon na. Gusto mo iti suna. Kaya't nalaing nga napintas to ti masakbayam. Kat gapot ti amuna, kat saan to nga napintas ti masakbayam kanya. Iso nga, di na kaya't nga iti bendisyon na, iti panagkalay sata. Ngayon di napakadanagan. Sa anak to pulo sa gumura kininanang mo. At adakid di, nga nagbali na karit kanya. Tapno no, aggagagetak, at adapay ngagsalukagak. Tapno mapaniknikak kininanang mo, nakabailang ka nga ikan itinapinta sa biyag.
Day talauni tinangayatak king ka, Palito. Nga ori no ado timang lalais king ka. Ket ad-ad nga, igaed mo tiyag trabaho. Ngamin kat, dagijay ti inspirasyon ko. Angem ti kang runang nga inspirasyon ko, Amanda. Ket sika ti mangmangted kanya kiti pigsa ken kired itinaldaw-aldaw. Sika ti mangpatibker ti pakinakem ko. Sika ti mangmangted kanya ti rason no aping agbibiyagak. Amumet ulila ka demang. Awan ti kakabsat ko. Nilaeng Uncle Berto ti kadenden na kiti balay mi. Isu nga aramidik ti amin. Tapno no, maikang ka ken ti agbalinto a pamilyata, itinaran niya gamasakbayan. Agyamanak, ken ulitek, pasensya mo ni nanang ko. Alabaam, baliwak to nga kasalita. Aramidik ti amin. Tapno no maalukoy ko ni nanang nga ited na mitlaing ti bendisyon na kadatay ti panagkalay sata. Wen kumata, jakbet kayat nga kalay sata, nga awan ti bendisyon ni nanang mo. Baka madadael laeng ti panagreem ko king kuana. Kaya't kung aming nga paniknikan king kuana, nga nagbidot isuna, may papan kanyak. Kaya't kung nga paniknikan king kuana, nga kabailang ka nga, ikan itinapinta sa biyag. Ket, iuray ko tiya, panawen, iti ka nito. Nga maaklunak tumatlaeng ni nanang mo akas manugang na. Alakit ikarkararag ta iti Diyos, Palito. Baring no malawlawagan tumitlat panunot ni nanang. Basta Jack kayat kunak si ka Amanda. Nanang, anya nga minayat itiyo kayat launay kini Palito. Idinto nga na, adan relasyon mi. Adan na pasamak kada kami nanang, saan nakon nga maigawid pa, nga agayat ken kuana. Saan mi mitkid nga daw-dawatin ti pamalubos yung iti panagkalay sa amin, talaga nga nakadesidido, naikid ding minanang. Ngin kaya't mila ko mga, adda ti bendisyon mo iti panagkalay sa amin, tapno naragragsak kami matlaeng. Tapno natalgad tirik namin nga, mangbangon iti pamilyami. Tapno adda kamet nga magtarabay kada kami. Ay no tarabay laeng, ay katne, namin adon nga tinarabay ka. Adamat kanyak ti. Adamat a kanayon ti panarabay kuking ka. Nanang, kanayong ka nga bagbagaan. Nga saan nga dahil nga lalaki wino kasken kwa na ti piliyam, ti pakiasawaam. Nagadot nagarem king ka nga adama balin na. Nimape nga dahil pailaeng nga manalon mamirmiraot ti pinilem. Nanang, saan niyo ko mga tagibasitin ni Palito? Saan ko mat nga ipateg ni Palito? No saan ko nga makita king kuana iti kinasalukag na, iti kinagagat na. At damit panunot ko nanang. Iso nga, agpagpakaasi agkada kayo. Iyo ko maipaidam kanyang itinaragsak na panagkikalaysak ni Palito. Manugot kay kumananang. Kitaklunan nyo ni Palito akas manugang nyo. Anyati ko na ni Pilar, Palito, kadakan. Uncle? Kukwa? Ay, sigurado lagi di nga nagkid-kid nga magtentibendisyon na para di pa nagkalay sayo kini Amanda, saan ka de? Uwin nga rodang ken, kunak tupay. Namnama kakastan, ti reaksyon na. Talaga nga nalabid, dahil nga katugagam. Nalabid dahil nga ina ni Amanda. Sakit man nagtagibas eh. Anya ti kahit yung asawa ng ken. Kasta na idin, uray di balasang pailaeng. Nagdot nagaram king kuana dito. Tiki nagpaiswan na may saak mo't kadakitin nagaram king kuana ide.
Angim gaputa manalon kami laeng. Manalo na klaag saan nakakinayat. At ipinili na. Dete at na mabalin na. Ang manyat na pasama. Nagbabae may. Sakit na tay. Tay ama ni Amanda. Kasta gaya may Uncle. Wen. Iso nga saan mo nga namnamain pa. Nga itiday dyan nga pilar. Di bendisyon na kada kayaw. Say-sayad, wag kalay sa kailatan nga saan na nga ititibindisyon na. Ha? Numabalbalin ko mga uncle kat saan nakasta na. Naragragsak kami mo't lang agasawa. Naragragsak ba't ti paragkasarmi kay ni Amanda no. At natipendisyon ni nanang na. Uwe, nangim awan ti babalin yun no saan na mo't kaya. Angim, kasarita ka no ni... Kasarita ka numanen ni Amanda ni nanang na, Uncle. Aramidan na kanti amin. Tapno maalukoy na tirik na ti inana. Sana nagbalaygi ni Amanda nga nangalukoy tirik na ni nanang na kasinyo. Kastaon ay tiluksaw na, idi imbaga na kanyak dahi tangabanag. Kasano nga Ruden, balito. Talaga nga natangkin ti puso ni nanang. Ha? Ipatpatig ka unay-unay. Diyak kaya't ka sana matuloy ti panagkalay sata. Anya ti kahit mong asawin. Diyak kaya't kumati aglabsing iti kayat ni nanang palitong awanin ti amo karamidin tay naramid kumitaminin. Ha? Kaya't mo asawin? Ituloy talata ti panagkalay sata. Uray no awan ti bendisyon ni nanang mo. Uwen palito. Ang imbakad adanton nga di na tamaawat no bilang laeng. Aman tumit siguro. Aglalo into no adan apuko na kadata. Sa bagay. Bareng no maaklon na tantumit laeng. Inton adan anak ta. Inton adan apuko na kadata. Bareng laeng. Payagas to'y nanangustunan asan kingagsangit akasta. Ay daya intuloy yun at tinagkasar. Katawan ti mabalin na nanang. Taipat patigbimbit ti may sakin maysa. Ay na sigurado lakit di nga agrigat ka Amanda anak ko. Nanang saan kay kumangagsa uti kasta. Lakit agyaman na tayo may kayong matlata di maray. Ay mayak aga talaga. Kaya't kung nga makita ka, iti maudi nga gundaway. Sakbay nga mangrugikan nga agbyag. Iti mamirmiraot nga asawam. Tanang, kababayin ka digiti bisita. Ay na Diyos ko ay anak ko. Di ka lang nagpanunutan. Ay na, alananang. Saan niyo kumamit ngay magbaga nga mamirmiraot ni palito nga asawak. Kas makita yumet. Eng grande deti kasarmi. Nakadado ti paalami. Nakadado tinaawis. Halos buo nga barangay tinaawis ngay may dimaray. Ay na Diyos ko ay. Eng grande da itoy. Nanang, da ito'y ti bako na eng grande. No kung masabalit nanang eng grande da ito'y. Upat nga baboy tinaparti nga. Nagpaalami. Adapi may isa nga baka. Upat a baboy laang.
Uwi, nanang. Ay, nanang ka. Nanang, no kumasabali tinang inasawam. Ay, nasaan ko mga nipalitaw? Saan lang nga upatababoy tinaparti ko, ma? Saan lang nga buo nga barangay tinaawi sa dimaray? Anya ti kayo sa nanang. Ay, nano ko masabali. Di ko mabak ng tinasawam. Baka 20 nga baboy ko, ma. Anya? Baka buo nga ili ko matinaaway. Dahita ating grande saan nga kastoy. Baka met inutang na laang dahitoy ni palitaw. Saan nanang? Ay na, pangalan na ko mamait. Pangalan na ko ma. Alas tum na nanang. Alan, saan kayo nagsangitan? Nalpas ti aminen. Awaten ko man, nga agasawa kamin ka ni palito. Nanang. Makabanog gayam ti agkasar. Amanda, bakit? Uwen nga rod lakay. Angin, kasla na po ti banog ko idi. Datdatan di ti silet. Sa bagay, ure siyak. Kasla na ikat amin na banog ko itagmalmalan. Ita nga dimtengen deti nabayag or urayek. Deti pa naghanimun ta. Angin nga aguri ka. Ha? Kumusta nanang mo itay? Itay? Oh, sakbay nga nagawid. Manuoras nga nagrungrungaab. Jaklapin ang pansin itayan taamangan no. Adad nga grungaab. Tapay amlatan ni nanang. Maawat na tan tumit laeng. Gagangay laeng ta. Nasakit tinakim na ngayon tuloy talata kalay sa ta. Ure no ha, saan na ngayon ti bendisyon na. Wala nga kaasi mo ti suna. Kasla di mabanbanong ngagro nga habit ay. Nakapanganmat lang. Uwen, nakanmat basit. Ngayon kinabag de ti tiyan na ta, karurungaab na. Ha? Utot nga utot itay. Iso nga nagpapaigid na tamabain ka di bisita. Kadagro nga ab umutot. Ure no nalabid kin managtagibasid dahil nga katuganga kita. Nakaayaw mata niya. Ang sape ko bakit? Dumteng tong tigundaway nga maaklon na ta. Nangruna kanya. Maaklon na, akas manugang na. Wen lakay. Namnamaim day ta. Iso nga agsalukag ta. Arami identity amin, tap numapaniknikan taking kwa nga nagbidot isuna. Nga usto ti desisyon ko. Nga sikati inayat ko kininasawa. Gusto ka bakit? Katsyak ti kang urunahan nga, agarami di pamuspusan tapno no, malunag tirik na ni nanang mo nga maawat na, akas manugang na. Ikariking ka nga di ka baybayan. Ikariking ka nga agsalukagak, aggagagetak, agsingsing petak. Kaya nagbalinak ang napudno nga asawa keng ka. Kaya nagbalinak tumet nga responsable nga ama, managayat nga ama para kadagiti anak ta. Sabi ko matatong palem ta karim, palito. Speaking of anak, ha? Rumbeng na laing rugyantan, Amanda. Rugyantian niya. Agaramid ti anak. Kitwin agasawatan, rumbeng na laing. Ket? Anya? Saan mo kunaan na sakti mo nang agaramid iti move? Ha? Ngamin ka nakadigos akon. Nalipatam sa nga di ka pinagdigos. Aywin kaya man niya.
Nakatrahe di Buda ka pa lang. Ay, Win, sorry. Ay, tulungan nak mangki di nga mangikad na tibut. Siper na talikod. Iba, ma'am. Ala, sige. Piliskan. Ay, agdigos ka umuna. Agur urek la dito katre. Taagaramid tanti baby taman. Bakit ko na kuma? Sige, lakay. Tiamok no di ka rumor di banyo itayin. Bakit? Ha? Nagbayag kan tupay? Pasensya kan nabayagat. Kat nabayag ka nga naguray. Ape nga nga nabayag ka. Charan! Ha? Nagahit ka gaya ma. Nalipatak nagahit itibigat. Kata nagbayag mit ngamin. Nag-alisto kami nga nagdigo si Tita, nagsapa dati make-up artist. Talaga nga, isong ako na agahit aktulatan sa kabay ti honeymoon ta. Okay. Talagang kinirkira maya, bakit? Ngayon nalakay. Kasi ka, pagtubo, hindi lang naminsan nga aldaw nga nakirkiran. Nabudong tumudo. Ha? Ano sa malatan bakit? Kita. Diyos ko. Kasla tala maladagan nga lamo-lamo. Ngagin inarakop di tirabaw ti katre. Uwing lakay. Naggasat ko. Nakagasgasat ka talaga. Ha? Ngamin ka na. Dati-dati saan matakanayin nga kastoy nga makaida ka maturog. Nga adda mapasama ka data. Ngamita, gasawatan. Agdenden natan. Uri rin nabiin, bakit? Wen lakay. No dahi ta tinasken nga ramiden tatap no alistutan nga makaaramid. Tabaring no alaliston tumet nga maaklon na ta ni nanang no maamuan na nga masikuga ko na danto apukunan. Sige. Urenal daw ka nga agkirkir. Ha? Ketuen. Uray inal daw nga ha? Diyos ko. Rugyan na nga ro. Diyos ko. Apay. Naangsan ka? Alam mo ti angis mo. Nagbayag kan tumit kami nga bimatok. Nagmayat tumit kami ti bumatok. Nakakinkinis mahal. Naglamuyot. Nagganas. Nagganas sa batok-batukan. Diyos ko, tabi matok ka manin palito. Manito. Sikamat. Sikamat. Sige. Nagismut, Amanda. Awan pulos tingipin ka mariknak. Sana pulos sagsagiran tangipin mo. Kasta. Agasem? Bakit? Agasem na rin nabi nga kastoy. Saan lang arabi Ha? Uri man kiti parbangon. Anya?
Uri binigat, sakbay ka mapanititalon. Sakbay ka mapanagarado ititalon mo. Agarado ka nga muna kanya. Opo, di talaga. Awan na pulos ti babawi ka nakikalay sa. Ganasan. Agarado ak dito, agarado ak pa ititalon. Katwin Tano pa nag-aapitan? Agapit ka, kanyak. Agapit ka pa ititalon. Ite, taadbiag ti manalo. Ket no adan tungor na imula mon, di ka dinasken nga si Bugam. Uwan. Ket no adan tumot maimulam, maitukit mo abin ikan yakon. Ha? Kanayunim tumot nga si Bugam. Ayunan niya. Po nagmayat gayam tanda asawa na. Nagmayat gayam tanda asawa na. Oy, da kayo balo. Ag-asawa kayo. Nagmayat tupay tanda asawa na. Oy, da kayo nga baak. Makatagari ka. Di ka lamapain ka. Di ka karuma. Papalak la ida. Oy, di ka di baak ka na balo. Ag-asawa kayo. Di ka di baraw. Agtala ka. Kababain. Papalak la ida. Kastigan tanda asawa na. Nagmayat tupay. Anya, agmula ka ro din. Wen, urita na arado mon. Mula amon. Kat kanayunim to asibugan. Palito. Wen, bakit? Oh, wow. Wow. Naituhin, mansumulan. Amanda, bakit? Palito, nakay. Nagganas. Sabay ko matanda maibulak abintitak na kanayon kong to asibugan. Wen, sabay ko mapalito. Hello, kanagan. Uncle, nagtugtugtug. Kanagan. Uncle. Da kayo gaya, Uncle, abay. Ay, kita mo kagad ay abanak. Ha? Ay, kita, baak kung kulang mitay. Ag-asawa kayong kung kulang. Ay, pasensya ka ng gano'n na pasagidan kayo. Nay? Ay, nanang. Naglaing kan nga lalaki. Ha? Nagmayat ti biyag mon? Ay, nanang. Ada ka di nga nakauldag dito'y balayo. Idinto nga ti anak ko. Ada dya tsindaan, madamat tsindana. Ay, nanang, napanakitsinda. Sakit si ka nakauldag ka dito'y. Kastoy gayam, ti biyagyoya. Parparigatib sa ti anak ko, si Kapalito. Saan, nanang? Ay, anya dayta. Ay, saan ka makibibiyang dito'y, sika, Berta? Ay, si Kagayang Pilar. Abay nga, pagsawsawam ti akanakak. Kasano? Naamuak nga ti anak ko, ada di tsindaan nga makitsintsinda. Dinto nga dito'y nalaing nga asawa na, nakauldag dito'y nga nadatnak. Ay, kagakangay lang nga aguldag at ginanangarog. Ginana, awan mo tiyan aramiden na. Anya nga awan, nung nakasapsapa nga napanititalon, napan na inasikaso dagit mula na kadatarakin na kadingwain. Apay, dakesen no aguldag. Ay, saan kayo nga agapa, Uncle, nanang? Ay, na, palibhasag papada kayo, manalon. Isungar nga saan ka nakaasawa si Kaberto. Tamamirmiraot ka, imalaking ka ti kaanakam. Ay, nanang, tala kayo. Ay, tala ka dito. Ada ka di teritoryo mi Agawid kan. Ikalababayin nga malang tagipasek. Nakalablabid ka, sumanao ka. Ay, saan ka sumanao? Pepeso ti bagbaga. Talagamit nga marigrigat kayo. Tila babawig nga. Ay na, nula mabalin ko kumanga, igawit, una, ibabawi ti anak ko, inaramid kaon. Ay, nanang, baliwan yun dito, umay dito yung nanang, ito na ni Amanda. Ay talaga,
Baliwak to talagat umay. Takasaritak tumanin ti anak ko. Napanawan na kan, sadot. Si mang kasadutan nga lalaki. Oh, pudno ka ditimbagan ni Uncle Berto, lakay? Ha? Nga niya? Nga pinagsawsawan na kakano ni nanang? Nga tinagtagabasit na kamanin saan? Awan day jay kanyak. Amanda, bakit? Wenangim ti ko na ni Uncle Berto. Pinagsawsawan na kakanong ibagbaga na nga sadot ka. Dinto nga saan ka mat kasadot? Iso nga rod. Sadota ka di. Saan nga rod? Para kanya kat si kati kagagitan nga lalaki dito yung lugar tayo. Kat madlagayam. Sabi nga rod mamatmatika ti sa uda. At inasisita, si kati makamu ti kinapudno, Amanda. Wenangim, nakalalas ti kasi nga raramidin ni nanang. Babaamlatan. Maawatag ni nanang mo. Ken saan ko mabalin nga gurahin ni Suna. Para kanyak, sipo di inayat ka, inayat kumetin ni nanang mo. Ha? Imbilang kumet isunan, akas nanang ko. Amumet nga ulila ka demang, saan ka di? Wenangim, iti kasi nga ipagpakita ken ka ni nanang. Awan ti pakadanagam. Sa anok tupulos nga mauma ken mapannog, gagar arami titi pamuspusan, tapno malunag ko tirik na ni nanang mo, ni nanang, ket maawat naktumetlaeng akas manugang na. Nakasaysayat ka nga talaga, Palito. Nakasaysayat ka. Tsak pulos agbabawi kay nayat ka. Ipatpatig ka unay-unay. Ken pasensya mo ni nanang ko. O may nawandanan. Amom nga ipatpatig kamit unay-unay, Amanda. Ipatpatig kamit unay-unay. Ken ti agbalin to, nanak ta. Amom ka di nga. Ha? Naggapo akiti, doktor? Abay. Anya ka dito sakit mo. Apeng nga napang kay ti doktor. Guray ka. Sa anak met nga nagpa-check up ti doktor gapot ada sakit ko. Anya nga ron. Napangkulang anya. Napangkulang inconfirm no anya. Nupod no ti atap ko. Atap nga? Ngamin kat talubulanin nga sa anak nga nagbinulan. Anya? Di kahit mo sawen? Anya kahit nasawen no ka? Deti mo. 3 months nga delayed ti mens kon. Ha? Masikog kan? When? Kung natin doktor positive, asiko, yes. Unas ka nga rin nga ipakaamutag ininanang mo. Kasta unay ti ragsak ti asawa kasin yung idi impakaamok keng kuha na ti kasasaad ko. Excited launa yan nga ipakaamumi kanon keninanang ko. Abaring no malunagen amamin pinsan tirik nanak at aklulen na kamin nang runa ti asawa. Ngem nagbidot kami kasin yung iti pagarup mi nga may ayon ni nanang. Takaslawan la ken kuana kasla di na impangag ti imbagami nga addanto na apuko na. Tatikit ko na. Ay na, nagragsak kayon aya nga agkaanak kayo. Idinto ka siya nakalidlidayak. Nanang, api ko mga malidayang ka nga adanto na po ko. Malidayanak ngamin kakaasin tuladay ta nga apukaw. Anya, ito na ipas ngay mo. Agyan to iti, basit abalay nga kasla marmar puugan. Ngalamlamukan, pudpudutan. Ay, nanang, saan ko ba't ngayon palubos kakasta? Di ka nagpaiswanan na. Balak ko nga, papintasin ti balay mi. At syempre, saan ko to nga palubos nga saan nga, di aircon ti silid ti anak mi.
Ay naaya agar arapaap kabanan palito. Aniya lakit da ito yan nga mamirmiraot. Inawawat ko latamet ni nanang. Ket karayon ko latamet nga ay wenti asawa. Tama nga no, adan tugundaway na nga mapnuan. Baka kakit no makaguran ton iti inak. Baka maibustot pasensyanan. Ang imsang kaibagamit lata ni palito nga awan kanot pagdanagak. Ta saan to kano agumura wenno agimula tigura iti inak. Kagtultuloy to kano lata ti panangaw-awat na kininanang. Tigid dinadlaw ko keng kuana ket kada tagibasitin ni nanang ti asawa ket adda na met salukag. Ket pimmudno ti kunana kasinyong nga pinapintas na ti balay mi. Ngem uri no kasta tinagibasit lata ni nanang nga kunana no kumakano. No kumabak nang tinaasawa mansyon kumati balay yu ita. Sa angkit nga kasjay, gagangay lang nga balay. No agbagyo na, no agbagyo naggengenet, sigurado kayo, na safe kayo. Nanang, ay na, urayan ya't araramidin nyo. Di daktopulos maalukoy. Kas nasyak pa yen nga mismo nga anak ni nanang timaw-awanan ni tinamnama nga agbaliw pa iti inak. Idinto nga taasawak. Ad-adamot ti panagsalukag na, ad-adda ti panaggagat na. Agingga nga nakagatang kami, nga agasawa iti bukod mi nga lugan, second hand laing nga kutse. Isagsaganaan mi nga minen, nga iti panagpasngay ko, naskin nga da bukod mi nga lugan, nga pagluganan mi nga pamilya. Adamot kid di motor ni palito ang saan mo't na mabalin, saan mo't nga safe nga motor ti pagluganan mi, into na daanak mi. Kaya di may sangal daw. Data ni ti balay niya nang baring no makita na nga nakakutsetan. Nakadwa na ti apu ko na. Baring no maklunatan. Baring palito. Baring laing Anya nanang? Api nga kasta ti ginatang yung akutse. Ha? Daan samot dayta. Dayta samot kakaragalugan dayta. Saan nanang? Nagpaiso nga daan detan. Alagang-alaga dayta. Nalinis ti makinana. Nalinis ti makinana. Baka amot no laklakay pa'y daytang imsika. Palito. Nanang? Ay na, isagsagmak yun to latagbalin nga apukaw. Kat sika, naglugan kay ti daytang akot sika, masikog ka. Landani ka aganakan sika Amanda. Kanya, nung arupin malya ta preno na. Ha? Nung arupin balya ta makina na nagasar-sardang datrak nga dakkel nga ito nga sumarsaro no kada kayo. Nanang? Ay naaya. No kumangamin, baknang tinaasawang brand nyo kumanga SUV. Ilugan nyo. Safe na safe kay kuma. Safe kumamat ti apukaw. Nanang? Nanang? Anya ti kunam? Palitaw? Angkel, uray no nakakagkadlawin ti panagduras ti biyagyo kini Amanda. Di na kayo latta maawat ti ina ni Amanda? Saan nga rod, Angkel? Nagsaya at kakit din nga manugang. Amo yung nga ulila ka din mang Angkel, da kailangan ti kadkaduwag ti balay. Kat ni Nanang Pilar nga katugangak, isuntim bilang ko nga ina.
Oo, nang minaramid mo ti amin tapno paniknikam nga nagbidot isunakin ka. Nga may kam tinapinda sa biyag, tinaduras sa panagbiag ti pamilya. Ang imaapi nga tinakalata maawat. Nalagakit di nga dakis tugali na dahi nga katugangam. Ananusak lata ng gen. At danto lata tiyempo na nga malunag tirik na. Ay na, panagkunak barok. Awanen tinamnaman na dahi nga bakit. Kasyanan, isungarod nga idinabalo. Awanen tinangaram kang kuwanak at awanen tinaasawa na. Takasano, sigod nga nalabid. Sigod nga naalas ti ugali na managtagibasik. Saan mo't siguro, Uncle? Baring no makita nanton ti apo ko na, agbali tumutla tirik nana. Ala, baba ang barok. Masya naglaunay king ka. Uncle? Baam tagarami da kiti pamusposan tapno no, agbaliw tirik na dahi nga pilar king ka. Ha? Anya ti kayo nga sa amin, Uncle? Basta. No saan nga imepekto amin nga nararamid mo, tapno no maawat na ka. Bayam nga tulungan ka barok. Ha? Adda na panunot ko. Anya, Uncle? Basta. Padaanak dahi nga pilar nga umay ditoy. Siyak ti makaambo kanakan. Jack inkaskaso timbaga ni Uncle Berto Casinyong nga kunana iso kanon ti makaammo tulungan na kami kanong agasawa nga malunag tirik na ti katuganga. Kasano nga ikasok da kamin tupay kini Amanda nin tupay Amanda nga anak na mismo da kamin tupay nga agasawa din tupay imepekto dagiti amin nga naramid mitap na no agbaloy tirik na ti katuganga kada kami. Kat anja kumat maramid ni Uncle Berto tapno no mapaamo na ti katuganga alaman. Aging nga iti may sa amalem iti Domingo asim mangpet kami nga agasawa manipod iti panakimisa mi ijay ili. Ni, aguri ka. Ha? Chinelas ni nanang dati ti ruangan. Ay huwag ngagpaiso niya. Ape nga dati chinelas ni nanang mo dita. Ada siguro dito unik ti balay. Ang ni Uncle Berto damit dito ita Domingo o matrabaho na. Ha? Mga no, ada na pasamak nga mati katakwada. Sigurado laki ting agapa dagiti nudwada ti adik ti balay. Siguro imay dito ni nanang mo. Tanam na main na nga madanon na ka. Wino madanon na ta. Ala, guri ka. Paspasan ta umunig ta ni ti balay. Ay, Berto! Ay, Berto! Diyos ka! Ay, ito'y lagayam di masapul mo, Pilar. Ay, Berto! Berto! Ay, saan na dito? Berto! Makikiyak, Berto! Berto! Pilar. Napigsak pa ilain, Pilar. Ala, Diyos ko! Sawali mo tiraramidin ta. Uwin nga, Rod. Adadamot iti unig ti silid ni Uncle Berto, di kiti dwa. Ay, Berto! Berto! Berto, Diyos! Ay, magkikiyak din ta! Isarding ko around. Saan ibagak ayang isarding mo? Ay! Berto! Ano ba yung ganyak na rin na ita? Naako lang gana si Berto! Berto! Ay! Sa bahali nga talaga tiraramidin ta. Mapanpanunot mo ka diti mapanpanunot ko? Bakit? Uwan nga agpaiso. Uwan sa nga agpaiso. Ngamin imbaga ni Uncle kanya kidi. Nga agaramid ti pamuspusan tapno mapaamo na ni nanang mo. Akit iso nga kasta tinaramid ni Uncle mo. Pasensya ka no anyaman tinaramid ni Uncle ko kininanang mo. Angin okay na kanyak. No day talaingin ti paraan tapno no mapaamo ni nanang. Tapno maaklo na ti pamilya. Tapno no
Tapno maornos ti pamilya tayo. Awan ti nyaman na kanya. Uray ta, baak mat ti uncle mo. Balo mat inanang ko. Mayat ng paiso. Naglaing ni uncle ko. Naglaing. Urayan tangorot ida. Urayan tatakasarita ta ida. Ay, Berto! Nagtagis ko aya. Ay, akas laglag lang mo'y iti ulap, Berto! Oh, Pilar! 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 Agyaman na kada kayo, uncle. Kanya. Ni. Kasta mo na isang ti banog yung uncle. Agure ka. Ne. Alawag ti agas ko barak. Iyan nagaya man ni Nanang. Ni Pilar. Uwi uncle. Ay dapela dita silid ko. Agsuksukat. Ilakman uminom ti danom kat de. Kasla klaba atake. Ay, alangot uncle. Nagsakit pa iti sikit ko. Matamdamatan nga agsarita barok. Nanang? Ay, ada kayo maggayaman. Sika, Amanda. Nanang. Ay, saan naman nawawagan iti Nanang si Kapalito? Anya. Ti amok man no okay ti aminin, Nanang. Anya nga okay ti amin nga kung kunam? Ang amin ka. Nanang. Ti kahit nga sawin ni Palito. Anya? Nangigmi ti naramid yo kini Uncle Berto. Ket? Ket namnamain mi akit. Ayos ti aminen. Taapay nga ayos ko mati amin? Saan kayo nga makapaglibak, Nanang? Adda na pasamak kada kayo ken Uncle Berto kas taon na ti ikisyo. Anya? Para dayjay lang? Katwin, Nanang. Ngamin kat adda na kinaawatan nyo kini Berto, ni Uncle Berto. Uwan nga rin, Nanang. Kat siyempre, no, adda na kinaawatan nyo kini Uncle ko. Kat maawat yung mutin, may papan kada kami kini Amanda. Kadapay ko ma. Ay, baga kada kayo. Saan nga gabot ada na pasamak mi kini Angelio ang Berto? Ket ayos ti aminain. Anya, Nanang? Kumaano sa bali nga lakay? No sa bali ko mga lalaki naragrag sakak ko ma. Anya, Nanang? Ay no kumasabali nga lalaki ti kinanaig ko. Naragrag sakak ko ba? Kasano, basit mo ti armas na ni Uncle Mau. Nanang? Ay, nainan anusak lang at awam mo choice ko. Anya takunam? Kitagpay subay, saan ka de? Ala, gudi ka, agriri ka, di ka to makaulit. Ay, sa anak mo't kidi agriri. Uncle, yamok man numapaamo yun ni Nanang. Ay, naaya. No sa bali ko maalalaki Kasano? Kasking kwa na matlaay. Manalon matlaay. Unay matan. Managtagibasit ngagpaiso ni Nanang mo. Pasensya kan lakay. Awanin tayo mo kapamuspusan. Kinsa mo tagbaliwan ni Nanang. Dahil ito yung rod mga kasin, ti pakasaritaan, ti parikot ko iti biyag, ket kuman ti pabalakadan kada kayo. Ada ka di pa'y amuyo nga paraan, tapno no, mapaamo mi ni Nanang. Dinto pa imepekto ni Uncle Berto. Kauri kastaon na ti iriyak, kastaon na ti ikis ni Nanang. Kasla di narnat. Unay matan.
At sabay kumakasin yung dadamet na ibati na nga adal liwliwakin pagsarbing ang tibiyag dating nga pakasalitaan ti parikot ming agasawa nga in kami imburay kada kayo. Kaya di yun akong digati ayun akong nagyaman kada digati mang ti balakad. Kaya nagyaman akmet ken kakasin yung ti anos ken laing mga nang ibasa ken nang idrama toy pakasalitaan ming agasawa. More power to your program and God bless everyone. Toy agyaman na pagayam mo Amanda, ken ti asawak nga ni Palito.